Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asithi ukubheka la sigcine khona ngevidiyo yethu edlulile bekade sikhuluma nje ngalo leli ikhotha lethu isentshana lethu leli besilisebenzisa sisadlala wona loyo mdlalo wethu wokuthi uma siliphonsa ipheshana lethu leli ncisa ipheshana lethi yazi nje bangibhala la imali yethu lena asithi sihlanu kuthini yabo singathi sisebenzisa imali mhlawumbe yangale kuhlanu sethu lesi mangaka amathuba ukuthi uma siphonsa phezulu sizobuya sithole uhead mangaka amathuba ukuthi sizobuya sithole utails asiboneke ukuthi singasebenza kanjani sizame ka u8 2 4 6 yabona lapha nje basigoqile ngithi sizame ka u8 sifuna ukubona ukuthi kuzo zonke lezo ndlela zethu sizama ukukhetha noma sizama ukudlala nje basisenzile ka u8 kube kangaki lapho khona siphumelelile noma sathola ama heads ethu nanke u7 ngiyawubhala kungani ngizothi ngibhala u7 lapha ya ngobani bubala kahle nawe o-H bakho uzobona ukuthi sifinyelele kanjani kuloku engithi sikukona njengamanje asiqhubeke asithi ngithi ngibalile la ngithi ama-row le imigqa yami la ngibalela khona uma ngisuka lapho angithi ngizama ukuveza noma ukuvela ngendlela engconywana lokho engizama ukusho ukuthi uma ngase ngithi ngiyazama ke ukudlala futhi lo mdlalo wami ngizophonsa isihlanu sami kathathu emoyeni noma ngizothola ithuba lokuthi ngidlale kathathu ngifuna ukubona ukuthi ngingake ngiwuthole nje noma ikanye yini uheads zama ngibona ukuthi ngizoke ngiwuthole noma ikanye yini uheads asenze ngendlela esijwayele yokubhala la uP wa probability kuhlawumbisa wethu ncese ngibhalile lapha ukubhala ukuthi mhlawumbe kungenzeka ngingatholi kwasakuthola utails wakhona ngivesane ngithole all heads bonke into enjengaleyo phela nayo ingenzeka singabe sesitshela ukuthi into engeke yenzeka leyo kungenzeka sithole into enjengaleyo awuthi ngibo ngithi futhi bangithanda ngathi 1 minus p phakathi base sifakani ngingathi t 1 war tails uma ukuthi ngithe ngidlala kathathu ngathola all tails sengihlawumbisela nje ngizidlalela singbo ngathi futhi p ngiphinde ngithi kuzocacisela ukuthi kungenzeka ukuthi ngingatholi wonke o-tails ngenzeka ngingatholi wonke o-tails ngaleso sikhathi futhi kungenzeka kube njani ngithole bonke o-tails ngoba sidlala vele wona umdlalo wani wokuqagela sidlala nje indaba yethu yani sidlala indaba yokuqagela ngakho into enjengalena into evama ukwenzeka into engenzeka nje yebo into engenzeka asibone bangithi equal 1 konke lokho ngoba ungathini uyabona lo ukuthi sithi uP wethu kungenzeka ukuthi singatholi bonke otheli uP omunye futhi ukuthi singathola bonke otheli ngafana nokuthi ngithi 3/3 ungasipha u1 ngoba u3 divided by 3 ungasipha u1 asibone ukuthi singathi siqhubeka kanjani nomdlalo wethu angithemba ukuthi sesudlale kwabakuningi wabamningi lo mdlalo wethu kudala senza ama video sizidlalela nje phansi phezulu ngawo lo mdlalo wethu ngiyathemba ukuthi usufike la usubona khona ukuthi ya usebenza kanjani nalokuthi umnandi nje ukuthi sike uqhubeke nje udlale umdlalo wokuhlawumbisa
uthi usufika nasephepheni ungasaba nzima kakhulu ngoba bungawujwayele ukuthatha isikhathi eside kakhulu ephepheni. Sibone ngingathi ngiqhubeke lapha ngithe u1 wami ungaba u-minus u-half bethu kodwa ncese noma ngibasusile bonke ngingathi u1 over 8 ngoba u2 times 2 ngaba u4 times 2 sipha abantu 8 ngakho ngaba no7 over 8 ngingaba no7 over 8 uma siqhubeka emva kaloko singadlulela sithi athi ngibo ngizobhala la ngibhala lana ukuthi at least kusho ukuthi noma sekungathiwa ke ngithola owodwa uheads uma ngithole ithuba lokudlala noma ukuphonsa isentshana lami leli hlanu sami kawu10 ngithole bandla shem noma uheads owodwa engabe lingakhona ithuba elinjengalelo elingase lingivelele sengizibuzela nje. Asibone ngaphinde ngifuthi ngibhala ukuthi uphi wethu ngithi ngenzeka ukuthi ngithole kubo bonke lamathuba awu10 enginawo ukudlala lo mdlalo kungenzeka ngithole ngithole othi kuphela abani aba-tails kungenzeka ngithole o-tails kuphela base ngidlulela futhi nalapho ngihambe ngaba no1 minus half times half times half times half times half wethu basithanda singaloko siqhubekile no half bethu times half times half times half times half baphelele times half and shoda base ngaba noba kulabo half bethu abangaka athi ngizama ukubafakela kuba ba10 kungani sisebenzisa half khumbula ngobani ngoba u-half amathuba angithi mabili ama-side kuhlanu ngakho awu-half amathuba okuthola uheads awu-half amathuba okuthola ubani u-tails wethu ngakho bangase ngithi ngiyaqhubeka nomdwebo wami ngathola u1 minus 1 over 10 24 bandoyo 1024 bangithi 1024 divided by 1024 ngathola noma ngiyothi minus wona 1023 over kuyacacela over 1020 ncese 1024 ngathola lokho uyabona ukuthi ungahamba umdlalo wethu lona wehlanu wa head and tail ungahamba uzungapheli buthandile yebo ungahamba uzungapheli buthandile ngoba singaloke siyidlalela nje siloke siqhubeka nawo kamnandi nje kanjalo asibhekela calculator ukuthi kuthiwani thola u.999023437 iqhubeka kanjalo inamba zethu singehlisa thina nje encanyana sithi sino 99.9% okusho ukuthi singathatha njengani singathatha njengokuthi uma ngase sidlale uhead and tail sinikwa amathuba ukuthi singadlala kawu10 singaphonsa kawu10 ukuthi nokancane ukuthi sikwazi ukuthola noma ikanye uheads amathuba ethu mangakanani awu99.9% ngoba udlale kawu10 usho ukuthi ngeke usathola noma uheads nje owodwa awu kahle nibani ngipheni ithuba kungenzeka ukuthi silithole ithuba elinjengalelo kalula nje sithola u99.9% kamnandi.